Anya laki din! Pudno nga ta tinadamag ko, pare Dani. Anya man na itaya, pare Roberto, ket ni agwelwelding ta. Nadamag ko ngamin anagawid kanu da ay rin di tabalayda. Katwan met. Nasabat ko na minsan na napanggimatang i-store ni Bakit Stella. Kasta ka di. Pudno nga tamot lang tinadamag ko at pinanawan kanu ti ama ti anak na idang agina. Isumat ti mangmangag ko. Isu ti pagsasaritaan dagiti chismo sa igid ti kalsada. Kasta ka di. Agure ka man pare. Apay ka di adamdamagam. Kasla interesado ka kini Irene ah. Among ngamin pare. Idi pa lang duwa ti taon ko. Ha? Kras konday dyan nga Irene. Oh? Isu ti babae nga arapap ko. Duwa ti tawan mo, krasmon. Yap. Ay, una yun. Nagararamid ka pare. Inton ko an, mangag ni bakit mo dayta ibagbagam. Delikado ka. Pudno ti bagbagak pare. No saan nakuma a pinikot ni Panyang ito. Oh, Malamang sa malamang. opo. Ni Irene kuma tinaasawa. Wow, sayang. Naimbaglakid din. Ta pinanawan ti ama ti anak na. Barang adda pa'y gundaway mi pare. Alahos to daytan. Agwel din takid din, tani. Ado pa'y tinaskan nga ipalpasta. Nagadulakit nga istoryamon aya. Anya kalakit din aya pare. Amo Mayrin, si kalaan din nakitak anaganak anapintas kan sexy latta. Si kakit di man. Nagdakkel to pati nagbaliwan ti pamagik manipod impas ngay ko ti anak ko. At adapi mintas ka. Sadyang tanga lang yung tatay ng anak mo sa pag-iiwan sa'yo. Katanya ngay nga ron. Siguro, saan nga iso tigasat ko itibiyag day a Kevin. Sa bagay, gusto kay ti dayta nga imbaga. Sana kasing kuwan na ti maikari para ken ka. Ayun, addan to lang ta ti lalaki adumtang itibiyag mi nga agina. Ang mga klon iti amin mi. Ay, true. Iso ang gusto lang anagawid kayo dito probinsya. Anyat amom nadalaan dito igid ti kagasat mo. Ha? Katuan mat, amang nga numan nalon. Ngambak nang, kan kang runaan na, dogs, edi perfect. Ay, sika talaga. An-anwan ta nakagugwamo lalaki, no batit mat ti mabagbagi na. Sakit babaero pa laan. Hay, no way! Kasla matiti matak a pare. Ha? Natamaan iti welding. Madia talaga. Kasla uray siya ang medyo lang pare. Amangan kiddimat no sa anak ang makatrabaho inton bigat gapu iti matak. Red eyes matan. Ay. Pangaasim pare, ta sumrek ka inton bigat. Asino nga tikadwak nga agwelding? No saan ka nga umay? Amumat, ipaspasambot ni Uncle Pedring ti welding ta. Tani, umadanin ti kasarte anak na. Amokon pare. Ti? Adda na panunot ko nga iyagas ko. Agas. Ne, agure ka. Agas, anya nga dayta pare. Red eyes? Ibaga mamata, ipadas ko no mayat-mat lang dayta nga agas para iti matak. Pare. Di mo't agpapasuso ni Irene iti anak na. Ha? Inak ko mapatagdadan da iti matak. Left one no right? Da iti kanawan. Anya? Nagmalmalam kami ngamin ang nag-welding. Iso amadi. Nagbalin mo tin red eyes ajak maawatan. Nasakit talaga pare. Bahala ka. Inton kuan, si Kanton ti patidtidan ni bakit mo. Pare ipakpahakat mo man yan dito, diskarte mapalpak. Anya kalakit din aya. Papanam ngay, Roberto. Si kabagayam ti lumabas ka inay. Rabiain. Inak man di tabalay da Irene, antiminda. Ha? Apayan niya tarami-dumijay. Di mo't agpaspasuso ni Irene iti anak na. Inak ko mapatagdadan da iti matak. Nagmalmalam kami ngamin ang nag-welding. Iso amadi. Nagbalin mo tan a red eyes ajak maawatan.
Nasakit talaga. Anya! Oh, Ay, saus! Day talagi din Nasubra am tigaga mo no kasta na kang. gadidak nga rug katawan, auntie. Nagagata ka talaga. Iso nga ura rabiin. Gagatak amapan di ayan na Irene. Bareng patadtadan naman da ito'y matak. Ay kahuna. Barang marana am anak katurog ti anak na. Wan, auntie. Inakpay nga ron. Oh, si kamat gaya manong Roberto. Naimbag arabiin. Rabiin nga, naka-shades kamat. Awan initan Agtagtagainap kan sakit di. Wen, siya nga rod Irene. Naimbag matarabiin. Naka-shade sack. Tamali nga min timatak. Ha? Taapay ngay. Kan apay arabii ka nga imay. Kasla pa nag-aarumot ati baro iti balasang. Anya laki din. Anya? Ay, sana ka ngawan akasta. Ang mga numangag tidaga. Sapay dalapayag tidaga ita. Inton kwan, dumanon iti asawam. Narigatan. Si kakit di man. Ang ako lang mata. Imayak. Tao may kukumapatadtadan man dahi timatak. Ha? Amok ngamin na breastfeed ti anak mo. Kunada ngamin, amabisang gamot daw ang gatas ng ina. Day talagayam ti imayam. Ala, umay ka nga rodan tapatadtadak day tamatam. Kabayatan na nakaturog pa iti anak ko. Alaman nga ron, ading. Agyaman na ka talaga. Ay nakapaw. Daklakit di mailadawan tirik na kita. May kan, Roberto. Adda ka ti ibagbagam, Roberto? Awan, Irene, awan. Sige, ituloy mo kit din na patadtadan ti matak. Apay nga ita kalaang Roberto. Adda na pa nakitay, kalpasan ti trabaho may. Napanamaya. Napanak man ni Jan ni Irene. Ha? Anyat napan mo'y narami di jay. Napan ko impaagas da ito nalabaga ang matak. Amumutin, nagmalmalim kami ang nag-welding. Iso akas taunay nga apgas ni matak. Anya? Anya nga itinyagas ni Irene kuma. Katitubog ti kwa na Kan anak na nga road. Kan breastfeed ti anak na. Anya? Bareng man iso ti makaagas dito yung matak ang sakit. Nakaluto ka din, iti makan. Ay kat itay pa'y ang nakaluto Day tala manganan tikwaem. No, mangan ka Anya? Ay kat mga anak alangan mo nga saan? Kunak nabsug kan ang naggapo ijay ayan ni Irene. Mala, ingka manganan. Anya lakit din. Kumusta nga iti pagnami di rabi? Ay napo, pare. Amom, diyak mailadawan ti ragsak ko. Oh? Kan, diyak mo no ragsak ko no anya. Aguray ka. Di ka maawatan na pare. Iti ngamin patudtudan ng timatak, Oh. pare. Ay naapaw. Oh, Tumakdermot aminin adot-dot ko. anya? Agraman ti kwakon. Ay sus! Ay okis ti sabanan. Ay sus! Ay, dakas daytan pare. Amamot nga ro pare. Kasi tinakunakin ka. Dua pa'y laang ti taon ko ide. Arapaap ko, hindi dyan nga Irene. Grabe Day jay tumot nga minapanyang kayang. Noon niya tinaramid na at napiko na nga tiloko. At dayta ka man ako nakon. Hinton kuan, dumanon dayta iti asawam. Awan bibiyang ko no dumanon kang kuwana tapod numan. Anya? Talaga ngamin akras ko day dyan nga Irene ide. Iso ati makdermot amin amabalin at umakder idi na panak iji balay da pare. Ay napaw. Minalum sakit ang mapanak iji Ay agar-aramid ka pare. Alakit din pare. Agwelding tan. Tapno ado ti malbasta. Kan bareng lumabaga man ti matak. Tapno adarasun ko amapan manan iji balay da Irene inton malam. Anya lakit din.
Siyak man eh. Apay nga adda ka manan, kan nakainom ka. Ay, kwa. Uwan, nakainuma. Amok pa lang ti sasawa ko. Nag-welding kami ngamin itay. Mati ngamin manan ti matakading. Gapu iti pa nag-welding mi. Patadtadak ko mamanan ken ka. Anya? Pangasim ko Irene. Parang awa mo na. Ag Tagalog ka pa yan. Ano kaya't mo? Nagsauak pa iti Spanish, ha? Ay, anya lakit din. Maala, umaikanta patadtadakon day tamatam, tapno agawid kan. Yes. Siguradong agur-uray kan kanipanyang. Ha? Awan na siya panyang. San ko nga ayatin day jay? Pinikot naklang, oh. Ha? Anya ka din itang ibagbagam, Roberto. Lakid din ading. Patadtadamon day tumatak. Inton bigat. Igagarak at tamaan iti welding day tumatak. Tapno umayak manan. Nagpintas ka talaga, Irene. Anya? Ne. Kung naklakid din, no, sino ti agsala-sala magmagnagapo iti partek na. Sika magayang barok. Wengrod, Amar Ramon. Naggabuak man dito balay na, Irene. Anya, Irene Kunam. Yeah. Ay sos, sa balin samit patad-tad tinapan mo ang aramidan ni Jay Barok, ha? Tagtagri, Amar Ramon. Ah, Mga no manggag ni panyang kayang asawak. anya. No saan na kumapini ko da dya panyang kayang. Masigurado kaday dya ko mga Irene tinasawa. Sana ko mga agpakpakarigat ita. Akong di mapan agpatadtad di tinalabaga matak. Makita lang tinapintas ka nagsigsi ang babae. Ay. Anya la ka din da itang ibagbagam aya, Roberto. Ay, namangaglan ni bakit mo da ita, ay Jack Lamon. Awan lat bibiyang ko. Lumangag na da pudno mat Amaramon. Ano niya lagi din. Isukat kung tubay na rin takitain na ti Justin na da. Anya, Oh. ay pangasim. Agawid kan, no kaya't mo itulod ka. Inton bigata. Igagarak man na lumabaga di matang Amaramon. Ha? Kaduanak to ha. Ha. Tampo man nadaman. Pambara ka mapanijayan ni Irene. Naggana sila ang hindi ka sila baby. Apat patidedan na itimatana. Anya? Nya lagi din. Oh my God, Roberto! Ha? Awi din! Di ka agbat-bati! Narabyan ka manan Roberto. Ah? Itay-pay ang nakaawid ni Pari Dani di tabalayda. Sika, ita ka lang. Apay, napanaman aya. Papanak ngay ko ma. Napanak mo't nagsyat basit ay jitersena ni Ansyang. Kalpasan na, napanak nagpatidtid iti matak, ijayan na Irene. Anya? Nagpatidtad iti mata? Manen? Katuan. Apay, ada ka di reklamom, ah? Mabitlaan. Nagpatidtad iti mata kunam. Kat saan mo't analablabaga day ta sinalbag amatam? Awanan, ah? Saanan analabaga, ta inagasan nga rod ti tubog tikwa ni Irene. Makawaawat ka kaday, wano saan? Nita. Ay, di nakar-aramidan nga awan panunot na, Roberto. Mamwaklaeng apagpampambar mula day ta sinalbag amatam. Ipaypaysok lang nga rodon nga aramiden analabaga amin dayta. Tandaanam dayta. Anya? Kunakon ka, talaga alimakla ka yan, day agatel.
kayat ko kumangarod nga ibaga kinipan niya ang asawa na. Ngam, amangan nga mino sa balit ipagawatan na. Ha? Amo mata ni Panyang, may salaang tingiwat na ngam no agsao, kasda sa nga polo tingiwat na. Ay, urada may bagana. Importante kat maamuan na, tapno mabagbagaan na ti duldog nga asawa na. Ay, sa bagay matkit di Bayam, tasyak ti mangidanon gan kwana. Wan man mare, mabutangak ngamin. Ang mga no panunutan na, apagaayat ko tiyo umay nilakay na ije balay tunggal malang. Anya? Wan mare, idi na minsan anasabat ko na bartek. Kasta timbaga na kanya. Kalpasan na. Idi sumaruno maningal daw. Isumot lang timbaga ni Irene kanya. Ti awanan bain a Roberto kun na kun ket. Mabain la kano ni Irene amang idanon ken ka. Tamangan no sa balit ti pagawatam iti maibagana. Ay, talaga nga awan nagbalbaliwan na dayjay a lalaki. Manipod pa'y idi nga aging gaita na isem iti babae dayjay a loko. Ay na, bagbagam ti asawam. Sana na siya ati yung nararamidan na. Kundi patid-tid iti nalabaga amatana. Ngam pampar na lagayam. Makita na laeng ken matyansingan na ni Irene. Di ka madanagan. Tasyak ti makaamukin kwa na. Rombong lang. Kan bagbaga am asaan na kumamot nga ibagbaga iti tattao, apinikot mula kano. No saan mo kano apinikot? Ay kat masigurado na kano ani Irene tinaasawa na. Anya? Imbagbaga na pa'y ti kasta? Katwen, nakababay ni ti tattao. San ka di? Pa'y man dayjay a lalaki? Ay no! Makapangariyat na talaga! Tagayam ti ibagbagam iti tattao, si ka, Roberto? Ah, bakit? Mabit man lang. Ibabang man da ta welding rag nga agam mo. Anya ka lakit di mo tan. Ay saan? Sulkak lang nga rodon day tamatam. Tapno saan lang aday ta pa naglabaga na ti parikot mo. Anya? Nalabos ka man? Apay, kaya't mo mapukawan na kiti mata. Kita niya pa'y kuma. Sa bali ti usaram di ta dua amatam. Agasam man. Pambaram laeng anadali iti panagwilding mo. Tapno laeng makapan ka ijay ayan ni Irene. Salbag ka! Ha? Tapno makapan ka laeng ijay. Tapno matyansingam. Ha? Ha? Ma'am, saan mo talaga maikat na itang aramid mo? Ti kinaisem mo iti babae. Saan mo nakasta bakit? Saan nakasta ka? Sulka ka talaga day tamatam. Saan? Tapno adalang arod gunggunam. Salbag ka! Si kantumet ngamin. Oh, anya launa ya iter aramiden pare. Ay, sus. Ay, dahil tumot kami na bakla. Noan niya launay ngamin tinapan na yung chismiskin ni bakit ko. Ha? Anya nga ita, nusalin ko nga inharang-harang ti makidirabi. Nasulak lang arod ti matak salit. Basol mo mutlaeng, ha? Noan niya ngamin ay ti pampambarang mapapapanan ni Jayan ni Irene. Rason mo, nalabaga day tamatam. Gapo iti welding. Tapno laeng gayam makachansing nga ijay tao. O, anya nga ita. Di dandan ni na welding day tamatam. Diyak kayatan ti mapanijayan na Irene pare. Ha? Si Kalatan. Ha? Napabot nga anak iti kastaunay kinibakit ko. Kunak man no saan ka ang mabuteng ang mangisinakin ko no bilang laeng. Tanak ko namat at pinikot na ka. Sana ya? Kung kunaklaang dayjay pare. No. Ngam kinapod nuna. Mabutengak kinipanyang. Oh, laklaka umkid din tasulakan na tamatam. Anyalakid din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel.
ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Darling Marsing, di ka kumapay matmaturog at taramidan ta. Sinalpag ka kariyo. Di nakman kalbi-kalbitan, tawa na anak itimod ita. Napanugak ang naglaba, nagmalmalam. Sige, matan darling. Di nakawagawagan iti darling kariyo. Awagan nakla iti darling no da kayat mau. Anyalaki din ni Marsing. Pagustuhan na kung atan mailiwak launayin ken ka. Manjak. Sige, di ka kadagpapaidam. Tamadiday tanga aramid, Marsing. Di ka lakit din maumuma kariyo. Dandani inuras kang agkalbit. Agkalyon da ita. Gapu iti isum mo. Di ka kadinagungungit, darling Marsing. Promise, di kanton kalbitan inton bigat. Basta lakit di pagustuhan na kita. Sige Nakadi naksardengan, di na ko maikusay-kusay, Marsing. Husto na na! Nay, langam tinapuyata na tatakaryaw. Apay ka, day? Ay, nagatidugay na sinaay day tatakaryaw. Kasla sinaay ba iti saan napagustuhan? Amom Teriso, di naksamutan ay ayatan ni Marsing nga asawak. Ha? Apay mat anak ko na ayo ti kas tatakaryaw. Kasanumat nga main, saan nga epektive di panang karinyok kini Marsing. Agasam, ikusay-kusay na klaan. Ha? Wen, nagrigat nga awisan. Nagado ang pambarna. Agpakpakaasi akpayin nukwa. Ay kat lalaingam ngamin ati mga ayo kin ni Nana Marsing tatakaryaw. Apro sammet ngamin ipangatom ken ipababa. Inaramid ko daytan, Tirsaw. Ang saan nga epektibaw. Ay si kamot nga raw tatakaryaw. Angam no siya. Di nagpapaidaman ni bakit kao. Ipakitak lagin ko na ti dat lag adalag. Agdigo sa dago siya na. Anya. Do kayat mao tatakaryaw. Kastamot teramidem. Ipakitam ken ko na ti dat lag adalag mao. Tapno maawi stirik na. Epektive nga ta. Ay ket padasem ano epektive tatakaryaw. Sige. Kastaman nga paiso ti aramidag Tirsaw. Kasta ti aramidag! Na. Apay anak kabalabal kala ang ititualya. Kariyo. Ay kuha, darling Marsing. Kadigdigos ko. Nanya ko man, kadigdigos mo, kariyo. Ay! Bastos ka alaklakayan. Apay nga pakitam data. Di ka lagpain. Di ka kadimay ayo itinakita, darling Marsing. Sinalbag ka kariyaw. Ops. Naglastog ka amang ipakita iti dayta. Alalala, ingkag sapin, no di mo kayat adot-dot at dayta nga ikurkor iti manaw. Anya. Kay, kumusta nga ay tatakaryaw? Epektive ka di mo lang, tinsurok ka awagas? Ay, saan nga epektive at talaga Tirsaw? At dakit di nakapungtot Agasam, dut-dutan na kano nga ikurkur iti manok. Ay surun kon. Ay, anya laki, day, tatakaryaw? Piman ka talaga. Awanay, kagura nakitan ni Marsing.
Jak man kit di pagtimtim kan, tapno makarik namot ti awanan baeng. Ha? Wen, kasta ti aramidag kan ko na, jak sungbatan no dadamagan na kanya. Kay talaga mura ka ang tatakaryaw. Huwag terso. Udnon samot adina kon ay ayatan ni Marseng. Dan samot sa bali a lalaki na. Di ka kadione agpanurot iti kasta tatakaryaw. No talaga nga awanan, tinamnama apagustuhan na kape ni Nana Marseng. At daam mo, kapamuspusan. Pamuspusan ko nam tirsaw. Kutuwing tatakaryaw. Hanggang isaganam ati kwartam. Nay, apay ti kwarta ngay tirsaw. Mala, iya sidag mo nga ron talapayag mo, tatakaryaw. Iya rasaas ko man ti bagbagakin ka apamuspusan. Sige. At tingarot ti lapayag ka. Anya, sigurado ka? Tatakaryaw. Mid to order ti kasapulam. Tapno agragsak ka. At day tanji bagbagak a made to order tatakaryaw. Umasidagan ka na ta. Wow! Nagsiksay. Nagtayag kan. Napintas abalasang. Hi, boys! Pasensya kayo na. Medyo nabayagan kayo ang nagururay kanya. Awanan yaman na, ading Jana. Kaya't kula ayam amukin ka ni Tatakaryaw. Tatakaryaw, isaw ni Jana. Naimpag nga oras mo, ading Jana. Naimbag nga oras mo, Mat, Manong Karyo. Langam ti ka sila mababain Kuha nga min. Kinapudno na nakayawanan ka, ading Jana. Nagpintas ka talaga. Agyaman Manong Karyo. Oh, di da ka di pagtugawan? Agtakdar kayo kadilatan? Sige. Agtugaw tayo nga roday. Ket agordar tayon, iti inuman tayo nga arak. Na, madlaw anaragsak ka itang agsapa, Karyaw. Itay ka pa'y nga agsagsagawi si Udita. Kwa. Anya kumangay ti nakaragsaka mo, Karyo. Secret. Basta taragsakak itang agsapa, period. Anya? Agluto ka man kit di iti naimas apagarmusaran. Ta kayat ko ti agpapigsa. Mabiit man laeng, Karyaw. Nagturo kami di rabi. Apay asaan ka ang nagawid dito'y balay, Iti rabi ko nam. Wine, ijay balay na tirso. Nagpatpat nagkamiman na naginom iti arak. Anya? Idi kwan, nabartekak. Iso jako na iyawid ti bagik dito balay. Wine, kasta unay ngamin ti bartek ko iti rabi. Ay, Karyaw. Di ka lang nagbainin ang nakiturog ijay balay da tirso, Nay, anya kumangay ti pagbainak. Alan agluto kan iti naimas apagar mo sa ranta. Tanay, mabisina kon. Nakitak itay ang nagpadaya ni Karyo, Marseng. Anya ko mga iterami, doon na ijay daya ni Karyaw, malakay. Jak amo Marseng. Basta nakita ka nagpadaya. Ang mga napan idilangitin. Langit kunayo, malakay. When Marseng, ang mga napan idilangit akakuyog na ni Telso. Di yun sa mo ti sasawin niyaw, malakay. Agkabaw kayon. Apay kumama pan ijay langit ni Karyo nga asawak ngay. No kayat mo, Marseng,
Inkasulutin ni Kalyo ije langit nga ibagbagak. Ay, talaga adimon amuti sasawam amalakay. Amok, Saan pa'y anatay ni Kariyaw tapno mapan, ijay langay. Aw, tatakaryaw. Magustom ka dimot lang dagiti babae ang made to order? Ay, talaga magusto at tirsaw. Woo! Nagpipintas dagiti napilik a made to order a babae. Nagpupudaw da pa igyom. Ang kasanon nga ni Nana Marseng, ang mga no makadlawan ni Ter Aramidan, tata. Ay, kat jaag padpadlaw at tirsaw. Tanay, narigatan. Ang mga no mapalapal na iti martilyo kas kadaraga di dita no maamuan na tiraramidag. Mala, ibagam tulat ta kanyak, no mapantamanen ag order iti made to order a babae. Kuyugan kan tumanay na mapanijay langit. Areglado tirsaw. Ang agurnungak pa iti kwarta. Tanay, may ibusan ti urnong ka. Itaman pa'y adi nakalpitan di Kariyaw. Nakaskas tao. Dandan di na kayat ti agabsent nukwa. Agurok pa yan. Tinurugan na kunti awanan pa. Sapay makarik na at mag-ita. Reingot man kitay. Kariyaw, agriin ka. Tiawanan bain alalakin. Di na kaya ti agriin nga uray gunggunan. Kariyaw! Tuloy na lata ti agurok. Riingot man. Kariyaw! Agriin ka, taadda aramitin ta. Narnekan ti awanan pa na lalaki. Ha? May akman laungan. Awi sekto laungan inton biga. Inal daw kamot na rumrumwar Kariyaw. Di kan matatao dito'y balay Sa dino ti papapanam aya. Mapanak lagpalailang iji sentro ti ili, Marseng. Umatlat aramidak dito'y balay. Anyat aramidom iji sentro ti iling ay. Ha? Anya itaya. Dagaya mapan ko alaing order ko iti sentro. Wine, order! Kariyaw, Ah? pagul-ulbudan nakkaday Ah. Saan nga susurot dagiti ibagbagam kanya? Ay, saan, Marseng? Day tatipud no. At damapan ko alaing nga order ko iti sentro ti ilay. Anya dayta nga order mo? Order? Wine, made to order day Marseng. Iso ti mapan ko gagaraan ijay sentro ti ilay. Kakabat sa basabat ko dito palaang nga Kalyo. Langam ti adda papanan na. Wine amalakay. Mapanak man ijay ilay. Tagpalailangak. Jak ngamin kay ti maburyong iti balay. Agpalailang wano mapan ka iti ayan ti checks mo. Chicks! Ano chicks nga ibagbagam mo, tama lakay? Amok ti papapanan nyo kinitirso akana ka, Kalyo. Mapan kayo iti balay paglalagsakan. Di mo matpigsaan ng ti agsao amalakay. Tama nga no, damakanggan ka. Makitam? Agpaiso ti paliiwa ko mapan kayo kinitirso iti balay paglalagsakan. Laklakayan kayo at chismuso. No nyamal na ditan ti mapalpaliw yo.
Ikaw milat tantangiwa, chow. Kalyo. Mabalin ka diti sumulot iti papanam. Kaya't kumitimid to order a babae. Na. Aguray ka. Amoyo mo, ti balikas made to order a babae. Amo ka. Siya kalat makaamo ay iti dayta balikas. Iso nga akuyog na kon. Kaya't kumitimid to order a babae. Ay, anya lakit din ni Amalakay aya. Panagkunak di yun kabailan. Gaputa, laklakayan kayo na. Tiya ko na, kalyo. Ang mga napigpig sa paingam iti siya ka. Kabailak pa iti walo around. Anya. Apa nagladaw ka nga medito nagsaritaan ta lugar tatakaryaw. Itay pa nga gururay di babae amid to order kan ka. Ay pasensya kan Tirso. At dangamin nang singa kanya kita itidalan ko nga umay dito sentro. Ayan na di babae nga order ko nga. Da di man aw. Nakatakder di batong tipa kanan. Ne. Kabarbaro day ta a babae Tirso. Wen tatakaryaw. Nakasarita kong dayta babae. Asit gamaw, kat pagsaritaan yon ti lugar apa pa nanyaw. Nay. Ni tatakaryaw ti lumabas dito'y balaya. Malaman anak kaawid dayta alakay. Bilibak mo ti kinaderep day ta alakay iti babae. At day taan. Tatakaryaw! Musta ngay? Ang kaslan nalpay mo ti abaga managawain. Ay, inibus da di a babae ti kwarta Tirso. Tirador mo't gayam da di iti kwarta. Agasam, triple ti imbayad ko kenkwana. Anya? Napintas nga agpaiso. Ngam tirador mo't iti kwarta. Iso ang nagnagnak ang nagawid. Tawanin ti kwartak. Ay, ala, agawid ka nga rodan, tatakaryaw. Madlawa na bambanog ka. Ay. Delikadon sa, tatakaryaw. Anya ti delikado asasawam Tirso. Kasla, magilgilti aka. Naisem kan iti mid to order nga uray di kan kuyugay. Kompormin sa meten ang mid to order tal alahem tatakaryaw. Delikado day ta na mga no makaala kay ti sakit maun. Di kakadimadana ganta amok ti aramide. Nagpintas a made to order di napilik idirabi. Naglasbang. Ken nagwas na itlopo na. Anya? Wen Tirso. Uray din akong kuyugan ang mga iti made to order. Taamo kong tararamidag. Ay kat, wala na ako dyan. Makamukalatan tatakaryaw. Ulitay, awanin ti pakainaigak. Noan niya man ti mapasamakin ka. Wen, awan ti rumbang apagdanagam. Tinapatag. Masurot ko ti pagragsakak. Kanyalakit din aya. Kastagayam ti aramiden ni Karyaw Amalakay. Wen, Malsiyang, amok day taga po ta iso ti mapalpaliw ko. Kan nakita ka mismo nga ada kakuyog na kalyo at chicks. Ti awanan bain alalakay. Iso matlagayam akan na yun arumwar. Taad da milagro nga aramiden na. Hindi pala nga ibagbagak nga agpaliw ka. Ngam di mo mit alamiden. Naisem itimid to order a babae ni kalyo. Made to order gayam, agsagana day dyan lalaki. Pagbalinag to nga al-aliyak ti awanan bain. Apayan Marseng, naka-make up. Ken, nagsiksin ti insuot mo abado.
Sa dinot papanam, rabrabain Ay ket, adda urayag asa nga ilay karyo. Sa nga ilay. Ni rabiin. Kan sino day taatao? Ay, basta. Ay, patsyak nga umayon day chay asa nga ilay. Nasken ka di pa'y nga agpapintas ka nagbangbanglo ka. Gapulang iti day di asa nga ilay. Ay, naskan launay karyo. Rombang laang nabangluak tapno nagangganas. Anya naganggana sa sasawumay. Nanay, isulakit din da ito dyan sa nga ilig karyo. Mabit lang wan. Tainaklo ka tantiri daw. Sino da ito yung lalaki, Marsing? Anyat ar-aramiden nandito balay. Made to order day ta lalaki, karyo. Rumwar kami, kat maturog kami iti hotel. Anya? Mapanta ka din iti hotel, madam? Wen, Richard, ipanakon iti hotel. Makaamukan kanya. Saan? Anya nga iti aramiden nyo iti hotel? Pangasim, tadi ka kumasumursurot iti da ito ang lalaki, bakay. Paikit din na saan, karyo. No kabailam, tiag babae. Kabailak man. Iso nga agpadatala. Ti amom nga ta, katjak amaw nga agbababae ka. Ay, nagpakpakasiakin ka, Marsing. Please, pakawanan na kon. Please. Nakasaganak nga agbabawi. Basta di ka lakit di sumursurot iti na ito yung lalaki. Idya ko, ti madi nga ramen. Ay na, promise. Jack ulitin na ti agbabae. Pagbabawya kong ti amin. Sorry, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.